Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaat. Allah Taala barımızın niyetimizni, tilegimizni kabul kılgan bolsun. Daim aytабыз. Kimde-kim Allah Taala'nın illerinden bolgan bir uyga basıp kelçi olsa, bir kadamına soğup yazılsa, ikinci kadamına күнөөс keçirilet deyt. Huday Taalam her biribizdin baskan 10 kadamımızga soğup yazgan bolsa, sol kadamımız menen pindeçilik kılıp getirgen kemçiliklerdi Hudayım keçirgen bolsun. Bizdin şu bugünkü öte turan sababımız bu İmam Maturidi jönünde eken. İmam Maturidi. Maturidi deyip bilesizler, şol bizde akidada İmam Maturidi deyip durup, şol İmam Azam'dın bizge kaltırıp ketken akida meselelerin sistemaga salıp bergen alımdı biz İmam Maturidi deyip. Şol sebepten Maturidi akidası deyip koyat. Biz Orta Aziyalı koyunca fiqhi meselede Hanafi mazhabıdabız, akidada biz Maturidi akidasını karmanabız. Bir çekede ben düşündürüp keteyim. Bizde fiqh meselesinde 4 mazhab var bilesizler. Fiqhi meselede 4 mazhab. Fiqh degende şu bizim bu jaşoğuzda soda tarmağı olsun, nike kıskası ne bardık namaz, orozo bardık tarmağı bu fiqhi meselede koyuyor. Bu şariatın mizamı kanti okuş gerek. O şariatın mizamında bizde şu 4 mazhabga bölünüyor. Birincisi bu bizim İmam Abu Hanife, Hanafi mazhabı bilesizler. İkincisi İmam Şafii mazhabı. Anan üçüncüsü bizde Hanbali İmam Ahmed mazhabı, anan Maliki mazhabı. Demek bize 4 mazhab bol bölünüyor. Bize Orta Asya'da, Afganistan'da koyunca, anan Pakistan, India'da ne Hanafi mazhabı koyunca. Anan Kafkas'da, Egipet'te, anan Malezyalar koyunca bu Şafii mazhabı. Saudia'da bu İmam Ahmed İbn Hanbal mazhabı, Malikiler koyunca bu Afrika memleketlerinde Maliki mazhabını karmanat. Kıskası o şol 4 mazhabtın birisi koyunca bu ne bizden Maturidi akidasını karmanat ikemiz da. Üçüncüsü koyunca bu Aş'ari akidasını karmanat. Aleme bizde akida boyunca 2 mazhab var. Maturidi, anan Aş'ari de koyuyor. Maturidi, Aş'ari 2 mazhab var. Biz bolsa o şol İmam Maturidi akidasını karmanabız. İmam Maturidi bolsa bu koyunca şu bit bardığı şu tüpkülüğü negizi bu İmam Abu Hanifa'nın bizge kaltırıp ketken şu akida jinağı. Şu akidalarda bizge sistemaga salıp bergen da, sistemaga salıp bergen. Endi bu yerde İmam Abu Hanifa'nı bilesizler. Abu Hanifa bu özgöçe bir ıhması bolgan. Özgöçe ıhması degende bu yerde ahlu ra'i dep koyat. Oşa oy pikir, logika esi dep turup bunu atap koyganda. Sebep bu İmam Abu Hanifa Kufa şahrında yaşagan bilesizler. Kufa şahrında yaşaptır bunun medreseti ra'i dep koyat. Oşa ne akıl jügürtü, logika medresesi dep koygan. Ondan keyin Basra şahrında Sufyan Savri dep turup alardaki ne ahlu hadis dep turup alar özünçe. Demek oşa vaqtda 2 medrese bolganda bu Irak'ta. Anan bu negizi başka 4 mazhab neyisini karasak bardı kiçindekeyinin ata-eneler tarbiyalaganda, kiçindekeyinin oşolardı ilimli bolsun dep tarbiyalagan. Oşol 3 mazhabtan ayırmalanıp İmam Azam çoğayıp kalganda sodegeçilik kılıp jürgönde din yoluna düşkön eken da. O çoğayıp kalganda bir yer jetip kalgandan keyin din yoluna düşkön da. Ol başka mazhabın eğilerinde jaştayından başlap oşol din yolunda, ilim yolunda çoğaygan emes eken. Bu İmam Abu Hanife aytat, özünün ilim yoluna düşüsün bu yerde sürekli oturda. Bir günü deyit, oşol İmam Şafii'nin janından ötüp baratsam deyit, meni çakırıp durup, sen kayaka katlap jatasın dep turda. Kayaka katlaysın dese, men bazarga dep tur. Bazarçı bolganda, sodeger bolgan. Men bazarga katlatamın dese, men senin bazarda suragan jokmun. Alımdardın jinine barıp jatasın dep suratam dep tur. Bayağı жерде. Ana jön men hiçbir moldaga barbayım, hiçbir ustazga barbayım deptir bayağı жерде. Oşonda aytı deydi. Anday kılba. İlimge köngül bor jana alımdardın janında bolgun. Men senin boy turpatыңнан зейиндүүлүгүңдү жана аракетчилдикти көрүp турам dedi. Oşonda Abu Hanife aytat, oşol bizge İmam Şafii'nin sözü menin yüreğime kadaldı deydi. Oşondan keyin men oylanyp başladım deydi bayağı жерде. Şimdi adamda qaraganda ele bilinет go kimden kanday adam ekenligi. Bizde bayağı tolay sınçı dep koyabız, bayağı sınçılar da var, qarap turlar. Belki
azır aytkan İmam Şabi şonda bir sınçı bolgan eken da Abu Hanifa'nın gelecekte bir alim çıkışını bilip tur, senden turuş turpatından ziyendülükte sezip atamın, sen ustadlara bar turbaysın dep aytты deydi da. Oşondan tuğanlar mana bu yerde kança sodegeller var, başkalar var. Yok degende cumasına bir jolu bir sağal tutsanlar jakşı bolat keltir. Mana bizim meşitте karekeler var. Ha, Kur'an öğrenim desеңizdер, fiqh sağından alam desеңizdер, bizde eşik açık inşallah. Ana Oşonda almağa anday kılba dep aytты deydi. Köngül burjana alımlar kataptır dedi. Emi oşol söz deydi. Menin yüreğime katı tasir etti. Men bazarda taştap ilim yoluna kirdim deydi. Bazar taştap. Ben taştaganda bir otula taştap koygan emes, özünün bir canındağı koşo sodaklan bir baldarı, anan daha bir bizde ne de koyuyorlar? Teң şerik. Şu şerik olganda mında şeklinde realizatör de koyuyorlar. Çok işlep o tapşırmanı berip durgan. Anan oşenti men sodacıdan düşündüm. Bu söz menin yüreğime katı tasir etti. Men bazarda taştap ilim yoluna kirdim. Demek Allah Taala oşol kengeşmenen mağa oşol bir paydasını berdi deydi. Men ilim yoluna düştüm deydi. Emi bu yerden biz men bilsek bolat. Bizden ata-eneler ballarыбызды oşo ilim yoluna düşkönde şığına karap durup biz bir jaka bir bağıt berişimiz kerek eken da. Жоқ, sen врач болосуң деп эле кыстай бербеш керек. Ал врач болгусу келбейт. Мүмкүн ал дизайнер болгусу келет да, мисалы. Кыстай бербеш керек да, баландан шыгына карап туруп бир багыт бериш керек да. Кайсы жагына кызыгуу байкалса, ошол жагына карап багыт беришибиз керек. Ошол себептен мен Кыргызстанга bir пайдасы тие турган bir кесипти балдарга үйрөтүшүбүз керек да, баягы жердечи. Адал эмгек, маңдай тер менен иштей турган bir кесипти тандап, ошого жараша Кыргызстандын келечеги үчүн пайдалуу bir кесипке биз багыт беришибиз керек. Эми илим жолуна киргенден кийин Абу Ханифа бул кайсы тармакты терең өздөштүрсө болот деп туруп анан сурап баштайт устаздарданчы. Мен Куранды үйрөнсөм кандай болот экен, Кандай пайдасы бар десе, sen Kur'an'ı öğrenirsin, özün öğrenirsin, başkalara öğretirsin, karlarda çıkarasın. Andan ki senin küçüğürük bir şakirdin çıksa, al senin orduna durat, anan sen al ordunu boşaltmasın. Nahvi ilimini alsamçı dese sen ilimde alasın, ilim şunday bulur. Anan bırak sen bu ilimlerde aylığın kança azele olur. Bilem özünde tokta, sodegerde. Anda şehir. Poeziyani tandasamçı dese anda sen akınlıkты tandasan, poeziyani ırçılık tandasan жақсы. Biröni maqta ırdasan, al adam misalı sağa bir tartı oqlaşı mümkün. Eğer jamandap qoysaң seni jaman körüp qalışı mümkün. Bizde anda da bolbaydı. Eğer fiqh ilimde tandasamçı dese, anda sen ellerge büt meselelerini çeşip berip turup, daima eller senin qayratran bulaq olasın. Ellerin soruna cevap veresin dese, anda men fiqh ilimin alamın dep turup, fiqh ilimni tandagan eken Abu Hanifa. Qarasаңар, demek her bir ilimden artından emne keledi. Şu ilimde alsam, anın artından mağa kanday payda var, kanday ziyanı var. Bardırını oturup oylanıp özdeştirgen da. Bizde de oşunday boluş gerek. Özü negiz Abu Hanifa bol talaş tartıştı жақсы көрген eken da. Şunçalık talaşıp durup bir talaşkanda bir nerse biröge bir nerseni düşündürüp ınandırıp koyuyor eken da bayağı. Oşo talaş tartışka bunun şığı bolgan eken da. Oşo bu meselelerde tanıgan. Gerek bolsa bu Abu Hanifa özünün şakirtlerin stipendiyasını berip turup bakkan. Adıkta gonorarını төлep mında şey etkanda. Oşola төлep turup bakkan. Baktır anaken okutkan. Übülösü meni. Anan iki şakirt talaşat eken balası, imam adam balası aytat da bu yerde. Men deyit oşol atamdın iki şakirti bir gün bağımdattan keyin oturan talaşıp peşin bolup ketdi deyit bayağı yerde. Bu munday bolsa kanday bolat, anday bolsa munday bolup kalsa kanday bolat dep İmam Abu Yusuf menen İmam Zufar talaştı deyit da bayağı yerde. Görбөйсүңөр. Demek alар жаш-жаш şakirtler olgan biroq oşo imam adamdan faydalanıp turup şunçalık dengелге жеткен. Oşondan bu yerde madrasata ra'i dep koyot, ra'i. Bu ne? Oy pikir, logika menen keyir meselelerde Kur'an bolbosa hadis bolbosa sahabaların ömür bayanı, bolbosa oşonu misalı akılga salıp turup kayсы okuyaga bul ılayak kerek dep turup ne? Oşol akılды işletken da bu yerde. Bu İmam Azam. Emi Mana bu oşunçalık bir akıllı jigit bolgan. Bu ıkbası oşol бүгүнкү күндө kesip tanday alбай жүргөндөргө bir işaret bolot desek bolot da. Kesipti kantip tandaş gerek. Oşoga bir işaret bolot deydi. Emi bu yerde oşente bu ilim alıp tur, ilim yoluna düşöt.
Keyin özünün oşol madrasat ra'i dep turup ne özünün oşol meçitte ilim jolun alat. İlim joluna düşer. Anan ilimdi alıp turup öte tereң ilim alat. İlim algandan keyin oşol bir gün bir oy geldi deydi da İmam Abu Hanifa. Men ilimim jetip kaldı, ilimde bolup kaldım. Özünçe bir gruppa jıynap turup men dagы sahab berip başlasambı degen oy geldi deydi da nafsi da öz ilimdi sezip kettim deydi. İmam Abu Hanifa aytadi. Anan bir gün anan keçinde oylanıp bardım deydi. Barıp turup bir sahab bersem de barsam ustazım sahab berip atkan eken ustazımды körüp turup anan oşol jerde emne jürегim çıdabadı deydi da bu jerde. Anan barıp şu çetireke var oturup kaldım deydi. Anan Kudayдын kudreti bilen oşonda ustazımdın deydi. Oşol özü Kufada da bular. Basra şaharında bir tuğanı ötüp ketip deydi. Oşon bayağı muras bölüştürүүдө bul sözsüz barış gerek bolup kalat eken da. Oşonda ustazım bunu taştap ketет экен. Abu Hanifa sen menin orduма сабак берип турду. Kudayдын kudretini карасаң, bunun oyu kандай эле Allah Taala başka jagынан ustazdын ордуна калтырып койду. 2 ayga jakın сабак бердим deydi. 2 ayдын içinde 60ga jakın masele keldi deydi. Özüm algan ilimi boyunca ayat boyunca mınday, hadis boyunca mınday dep fatva berdim deydi. 2 aydan keyin emes keldi, ustazı keldi. Kelgen ustaz, "Ma 60 soru keldi. Mına жооп berdim. Karap görüңүзчү" dese, karap turup, "Men mına 40'ına makılmın, mına 20'sına makıl emesmin. 20'sının maselesi mınday bolot" dep turup çeşip berdim. Men danıl ilimim jok eken dedim deydi da bayağı жерdeçi. Koy dep turup kayra ustazım ölgөнгө чейин ошо ustazımdan ilim aldım deydi. Ata eneme kançalık özüm ölgөнчө deydi, dua kılam deydi da. Ata enemde istegende söz ustazımda istep dua kılam deydi da bayağı жерdeçi. Karasam şu jagdan geldi. Ana bu oşol özünün şagirdleri Abu Yusuf, İmam Muhammad, İmam Zufar bir özgöçe köңүл burup tarbiyalagan. Oşonda deydi, bir gün bunun şagirdi Abu Yusuf dagın oy özgörüp da men ilimli bolup kaldım dep. İmam Azam şagirdi da. Ba kaytalanıp atat da bayağı emesçi. Men dagı önce bir sahak bersem emi deptir dagandan keyin makul dep. Bun çıkkan jokum deydi Abu Hanifa. Önce sahak berip başladı deydi. Bir gün berdi, 2 gün berdi, 3 gün berdi deydi. Anan 3-nji günü biröni jönöttüm deydi. Bardagım no maseleni Abu Yusuf'tan sura depti. Fatva sura deptir da. Anan egerde ova dese dagı jok dep aytkın, jok dese dagı jok, to'g'ri emes dep aytkın deptir da bayağı jerde. Anan barıp tur dagı sura beriptir. Abu Yusuf'a janakı İmam Azam üretken kişi var, sura berip atat da. Eme Abu Yusuf, men köynegimde bir şveyaga tikmeçiге kıskatkany berdim ele, oşa bir dirhamga keliştik. Ana bir neçe günden keyin barsam, "Men seni tanıbayım" dep koydu. Da bir kança wagtdan keyin görsem köçöde oşol bayağı karasam, men keçirip koyayım dep ona kayra berdi. Emi bayağı kelişim kılgan bir dirhamdı men beremimi berbeyminbi dese, beresin deptir. Yok men kantip berem, al meni moyun albay koydu o. Sen tanıbayım dep koydu o dese, anda berbeysin deytken da. Emne berbeysin, anda beresin, nege berem? Kıskası oşençandan keyin oylanyp kaldı, çında öyle. Beresin dese to'g'ri emes dedi, berbeysin dese to'g'ri emes dedi. Nege berbeyim, nege berem dep oylanyp kaldı da bayağı жерdeçi. Anan to'g'ri aylanan Abu Hanifa ustazga barıptır Abu Yusuf. Ustazga barsa, bayağı şveyanın meselesi boyunca geldin mi dedi. Bayağı жерdeçi. Ne oldu dese, men sağa fatva boyunca sabakты tolup bitelekmiz, sen kança elge bilbegen işlerin boyunca fatva beresin deptir. Karasam şagirdine sabak berip atat da. Bizde azır bütele var mufti go. Menimçe mınday bolsa керек dese, "Jo, menimçe mınday" dep turup mufti eldim bardygyçı. Fatva beret. Bu jerde kança küçlü şagirdi dagım ne sabak berse men sağa bunu üretelekim. Nege sen fatva beresin dep uruşup atat da. Bunun meselesi mınday eken. Janakı kişi bardı, misal men barsam, menin razmerimde çenep turup, oşoğa jaça kıskatkandan keyin anan oy özgörtürüp, men seni tanıbayım dep koygan bolsa, anda beret eken. Jok dep turup meni ketirip koygan eken, özüne çenep turup kıskatkan bolsa, anda berbeyt eken da. Bayağı kiyimdi, karasaňyzlar. Bu İmam Azam oşonturup şagirdine şunda düşünürüp bergen da. Görbeýsizler. Anan bu jerde şol ne? Bayağı akıl es, logika menen fatva bergen de bayağı jerde. Bunday bolsa bunday bolat, tigindey bolat. Anan ekinçisi bu jerde madrasatıl şol bayağı hadis dep koyat, nakıl. Bu Kufada, Basrada bolan. Oşol jerden Paýgambarymyzdyn bir tuğanlarından bolgan, urpagынан bolgan biröwsü kelipdir dagın.
Muhammed al-Baqir деген. Endi bu yerda iki medresenin ortasında talaş tartış birbirini jaman ko'radi degan narsa bo'lgan ekan o'sha vaqtda delechi. O'shanda keltirib dag'in Abu Hanifani qarab turib, shunchalik dengelde emne so'rab beribdir. Mening cho'ng atamdan demak payg'ambardim deb o'tadi da bayaq yerda. Fikr ancha tuz emas da. O'sha Hanifaga biraz qattiq aytib turdi. Mening cho'ng atamdan dinin, hadislerin, o'zingning o'ying menen salishtirmalar turdi. O'zgartib жатқан sensinmi debdir. Muhammed Baqir kimga aytib o'tadi? Abu Hanifaga aytib o'tadi da. Sen mening cho'ng atam bo'lgan payg'ambarning hadislerini o'zgartib o'tgan senmi debdir. To'g'ri emas ma'lumotlar ketaveradi bu yerda. Bu yerda yo'q, Xudoy saqtasin anday narsadan deydi bu yerda. Anday narsadan Xudoy saqtasin. Men sahabalar payg'ambarni qanday hurmatlagan bo'lsa, sizning hurmatingizdagi men uchun o'shanday. Siz yaxshilab o'tiringiz, men dag'i shakirtdek bo'lib sizning janingizga o'tirayın dag'in, men o'zimning o'yimni tushundirayın debdir bu yerda. Muhammed Baqir oturdu deydi, oturganda Abu Hanifa janına oturdu, şakirtdek bo'lib turib. Anan so'rab ber deydi. O imam debdir. Erkek alsızmı, ayal alsızmı debdir. Ayal alsızmı dese, albatta ayal alsız debdir. Muhammed Baqir aytib o'tadi da. Anda Qur'onda murasdan kimga qancha ulush berilgan dese, Muhammed Baqir aytadi, erkekka 2 ise ayalga 1 ulush beriladi deydi. Gördünüz mü? Eğer de men özümün akılına kuru akılıma salatıran bolsam, anda ayal alsız dep ayalga 2 есе bermekmi. Peygamber qanday aytgan bolsa, oşol boydan эле kalып atат bul fatvalar depdir. Biroq men akılıma salgan emesmin depdir bu yerdeçi. Ekinci, namaz jogorı turabı, oroza jogorı turabı dese, namaz jogorı turat depdir. Abu Hanifa kimden so'rab atat? Muhammed Baqirdan so'rab atat. Namaz jogorı turat dese, anda nege ayalдар себепті болгондо намаздын казасын окубайт, орозонун казасын кармайт. Эгер акылга сала турган болсок, анда намаз улук турат, намазды оку, орозону кармабай эле кой деп мен айтат элем да. Мен өзгөрткөн жокмун мен динди. Сиздин чоң атаңыз кандай айткан болсо, ошол бойдон эле келатат. Мен эч кандай бул жерде алымча кошумча кошкон жокмун дептир. Ana ki 3-cü surə depdir. Adamdın kişi darat деп айтып, мысалы, зарасы арамбы, же бел су, erkektің уруğu арамбы десе, кичи зара, adamдын сидиги бұл кыйла жаман, бұл арам дептир. Арам дептир. Ошондо эгерде мен динди өзгөртө турган болсам, анда зара кылганда гусул кылгыла, бел су чыкканда дарат алга деп айтмакмын да. Сидик оор болуп атпайбы, оор нажасат болуп атпайбы. Мен өзгөрткөн жокмун. Бул жерде сиздин чоң атаңыз пайгамбар кантип айткан болсо, ошол бойдон эле келатат дептир баягы жердечи. Ушундай бир тонук логикалуу суроолорго жооп алгандан кийин мен туура эмес түшүнүп жүргөн экенмин, башка бирөөнүн сөзүнө ишенип жүргөн экенмин, кечирип кой деп келип Абу Ханифаны чекесинен өөп туруп, өзүнчө бир урмат көрсөткөн экен да. Көрбөйсүздөр. Демек бул жерде эмне? Мадрасату раи деп коет. Раи дегенде ошол эмне? Акыл эс, логика менен кээ бир эмелерди биз түшүнөбүз да баягы жерде. Себебин изилдейбиз да. Эмне себептен мындай экенин. Эми ошентип ушундай бир адамдын акыйдасын бизге имам Матуриди бизге бир системага салып берди. Эми акыйда боюнча имам Матуриди акыйдадабыз, бирок акыйданы имам Матуриди кимдин акыйдасын алган? Имам Азамдын акыйдасын бизге ошо системага салып жеткирип берген. Эми баягы ислам мамлекети пайгамбар курады, курагандан кийин сахабалар, халифалар курады. Ошондо эмне? Ар кандай маданияттар киргенде ошо канткенде биз акыйданы сактап калабыз деген ой пайда болот да бул жердечи. Акыйданы сактап калабыз деген ой пайда болот да, ошондо Мавар нахр деп коет. Дариянын арты жагы деп коет, Орта Азияны. Ошондо Имам Аль-Худа деп атап коет экен, Орта Азияда ошол Имам Матуридиди. Аталыштары көп экен, лакаптары. Имам Аль-Худа деп коет экен, бул эмне? Ошол туура жолго салуучу бул имам деп. Өзүнүн аты Мухаммад ибн Махмуд экен. Баласынын аты Мансур болгондугу үчүн Абу Мансур, Мансурдун атасы деп келет экен да. Мунун ата теги бул ошол пайгамбарыбыздын убагындагы жанакы Абу Айып Ансариге барып такалат деген маалыматтар бар да, риваяттарда Абу Айып Ансаридин урпагы болуп калат экен. Пайгамбарды Мадинага көчүп барганда Абу Айып үйүндө жашайт эмеспи? Ошонун урпактарынан дейт.
Бұл дегені анын үй бүлөсүн ушунчалык тектүү жерден экени, илимдүү болгондугунан кабар берет. Бұл анан ошол Самарканд шаарына караштуу Матрид деген айылда төрөлүп, ошол жерде жашап калган экен да. Бұл деген ошол хижри жылдын 3-чү кылымында, мындайча айтканда 238 жыл Аббасилердин тушунда дүйнөгө келген экен. 238 хижри жыл менен эсептегенде 238 жылдары дүйнөгө келген дейт. Бұл кезде ошол Самаркандда ошо саманиттердин доорунда чоңойгон экен. Ал кезде бул аймак ошо илимдин, маданияттын жана сооданын борбору болуп туруп, элдин баары ошол жерге барып отурупташып, ошол жерден илим алган экен да. Мисалы карасаңыздар, медресени Самаркандда, Бухарада ошол медреселер көп салынган да, илимдин борбору болуп турган экен ошол жердегилерчи. Бул ушунчалык кичинесинен эле зирек болгондуктан бул ошо илимди ошол жерден алган. Бирок бул Самаркандтын өзүндө мечит медреселерде эрте илим алып баштаган экен жаштайынан. Абу Ханифаны көргөн эмес. Абу Ханифанын шакирттери, мындайча айтканда, Абу Ханифанын небере шакирттеринен илим алган. Имам Матуриди небере шакирттеринен илим алган. Өзү ошол Самаркандда илим алып туруп, ошол жерде бул чоңойгон экен. Анан бул ошо илим издеп башка жакка дагы баруунун кажети болгон эмес экен да. Аалымдардын бардыгы ошол жерде болгон экен. Өзгөчө ошо Ханафи мазхабынын аалымдары бардыгы ошол Самарканд, ошо борбор болуп, Бухара ошол жакта болгон. Ошол жерде Ал-Иядия деген медресе болгон экен да. Бул имам Матуриди ошол имам Абу Ханифа Нуъмандын шакирттери ошол жерде ачкан медреселерде сабак алган дейт. Имамдын түздөн-түз сабак алган устаздары ким? Имам Матуридин. Бул Абу Бакр Жүзжани деген устаз болгон экен. Бул Аль-Фирак, агымдар деген, акыйда боюнча агымдар деген китептин автору. Экинчи Абу Насыр Ахмад ибн Ал-Ияди, бул Фақих Ал-Ияди деп коет экен. Бул ошо Самаркандтагы Иядия медресесинин негиздөөчүсү болот экен да. Бул да ошол тавхид илиминде, акыйда илиминде бул имам болот. Анан кийин Шейх Насыр ибн Яхья Ал-Балхи, Балх шаарында, ошо Самаркандка жакын, Балх шаарына келип туруп, өзүнүн Балх шаарын таштап туруп Самаркандка келип, ошол жерде бул илим таркатып, ошол жерде илим таркатып иштеп калган экен. Мисалы азыр бизде деле карасаңдар, Бишкекте медреселер ачылып, мисалы Баткенден, Жалалабадтан, Ысык-Көлдөн, Нарынан келип туруп жашап калып атпайбыз бул жерде. Илим алып туруп, илимди таркатып. Булар дагы убагында ошондой болгон экен да. Ошондо башкачтан келип, ошол жерде медреседе сабак берип иштеп калган устаздар ошолор. Мухаммад ибн Мукатил Ар-Рази, бул Рай деген шаардын казысы болгон экен. Матуриди андан кийин ошо маселелерди далилдөөдө тереңдикти, кылдаттыкты ошол имам Мухаммад Ал-Мукатилден үйрөнгөн экен. Имам Матуридинин илимий даражасы ушунчалык бийик болгондуктан Маврахын Нахрда ошо булоң бурчундан студенттер көп барып туруп, акыйда илимин көп алган экен. Ошол себептен мунун илимин алгандар шакирттери көп таркалып кеткен да. Шакирттер көп болгондуктан илимдер ушунчалык таркалып туруп, бул атактуу болуп кетти. Атагы чыгып кетти бул жерден. Атактуу шакирттерден мисалы Абул Касим Ал-Хаким дейт. Самарканди. Бул эң атактуу шакирттеринен экен. Азыркы биздеги Ас-Савадул Азам деген акыйдада китеп бар. Улуу көпчүлүк деген китеп бар. Ошол китептин автору. Мисалы бизде ошо именно Матурidi мазхабы боюнча, акыйдасы боюнча атактуу китептери бар. Мисалы имам Насафидин китеби, имам Тахавидин китеби, ошонун арасында азыркы Савадул Азам деген да китеп бар. Ошол имам Матуридинин шакиртинин жазган китеби экен. Андан кийин Абул Хасан Али ибн Саид Ар-Рустафани дейт. Бул ошол факих өзүнүн ошол Матуридилерден алган илиминин негизинде бул фикх жана усул илиминде көптөгөн эмгектерди жазган дейт. Андан кийин Абу Мухаммад Абдул Карим, бул ошол Фахрул Ислам Баздавинин чоң атасы экен. Бизде ошол имам Баздави бар, алым киши, ошонун чоң атасы экен. Андан кийин Абу Ахмад Ал-Ияди, өзүнүн устаты бул Ахмад Ал-Иядидин уулу экен. Устазынын уулу, демек мунун аркасынан жүрүп туруп илим алган экен. Кыскасы мына ушундай бир биздин улуу алымдарыбыз өткөн. Эми бул ошол өмүрүнүн акырында ушунчалык кызмат кылган туура эмес агымдар, ошол убакта Муътазила, Хаваридер чыккан, ошолорго каршы ошо акыйданы булар коргогон да. Ошондой жүрүп бул ошол эменин өзүндө, Самаркандтын өзүндө, туулган шаарында кайтыш болгон. Бул ошондо хижри жылы боюнча 333-жылы, миладий эсеп менен 944-жылы көз жумган дейт. Эми көмүлгөн жери бул ошол азыр Самаркандта, ал жерде эмне
Çakardiyza dep koydu eken, Jahardiyza dep. Oşol jerde biz dağ barganda barıp kördük. Oşol jerde kiçinde bayağı kümbözünü salıp koygan eller barıp oşol jerde ziyaratlarda kılıp duruşat. Эми кыскача калтырган изи бул артында китабы Тавхид, Кудайдын жалгыздыгы деген китепти жазган, Та'вилу Ahli Sunna деген китеби бар. Кыскасы эмне? Ошо Ahli Sunnat wal Jamaat акыйда тарабынан көптөгөн бизде ошол белгилүү бир атактуу өзүнүн кол жазмаларын, ошо илимдерин калтырып кеткен. Кыскача биздин сабагыбыз ушул экен туугандар.